tempat tidur. Itu Rike madun. Menjaga aku mengamuk. Nyam benderanya menyahanai BPE bendera wakai menyahan nuro malam kopter. Ingat. Tujuan orang ya PE-nya. Apa PE-nya nuro? Anak pulih kamu lain. Tapi kan kalau disahkan di pusat kan. MOU udah disahkan dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhaba sidralun yang bahagia Bandung. Puhaba. Nah, ni kalon video kan. Pu yang ka berlaku di Seramo Mekah saatnya dan pu yang kali dirancang oleh awak Malik Mahmud dan oleh awak kelompok KPA ataupun PA. Pu yang ka diselenggarakan saatnya pu yang kali dipebut dipegah tanggal 15 dikibarkan bendera. Tapi pakon si Malik Mahmud haram jadah. Kadi helikopter kadi putu. Nyan pu bala sidram doah. Lena lagi dipegah negalon. Nyan sabi kedoro dia awak nyan kadi Mekah. Nyan bak kantum ligo. Kadi Mekah. Nyan kadi Mekah sabi kedoro nan. Nan kiban gumsu gumari lecuka pasilo. Nyan pecuka pasilo. Nyan menyona urinong lagi nyan bertegas. Berdengan karena Allah gepebut menyona ingat jasa pahlawan. Jasa bangsa Aceh yang kakerbun nyuna ingat lagi nyan menyuna musiploh dro alhamdulillah tak gitu tak perlu play balik. Hai hanale bendera kai poe lam helikopter ho kai baplung kupung apre bendera lam le. Ada di poe kai poe lam helikopter yo kai baplung. Kayak apa bangan eo tak nama liga na yang adat babe deh. Kita pasilo nyan kedron ponten. Kedron ponten juga pasilo. Tegas. Betul juga. Memang merasakan kedron. Ku yang lun pegah mungkin nalun hina, kon nalun hina memang lun ku madum maju awak KPA. Wate lun kun kanya deh. Bi menyona urung lagi-lagi drone juga mupadun roh. Itu trebre gede ka mtuah mengungkapkan ka mtuah. Memang hana lom seliso dami MOU nyan hana pernah lom seliso dan hana pernah dilaksanakan. Juga mentuah laksanakan. Belagi dipegah. Yang belagi dipegah oleh yang hana dipebut. Yang awaknya yang pegah juga melaksanakan liurung drone. Apa ni na kit pengkhianat yang kit Fir'un. Yang si Malik Mahmud cip Fir'un yang Fir'un yang cip haram jadah yang hanam tatune ketunan pi hanam tatune bijih buka dijak mat nanggro dikiban perang tan metom di dengar subrehan di pama di pegah habarabu cok dame MOU racun tengkuasan Muhammad Tiro anu bajung bijih Fir'un haram jadah yang kamu tepat nganti breok kapayah plung payah poe ho yang thang ku dengar kadi puplung UKKA. Kadi puplung kadi helikopter lampap ma payah luung. Lu pegah pe bendera tanggal 15. Ti breo pegah tanggal 15. Pe bendera Malik Mahmud haram jadah karyakan moge. Yang cok pap ma ke hino. Tabi kedoro ke kakamkap hino. Kakamkap tabi kedoro ada na yang jujur dalam PA-nya katakan han kawi bersuara yang model-model lagi nyangka ante PKI kuasa nanggro hanam tatune ketunan dijak mat kuasa mudkiban subde tan Malik Mahmud Fir'un haram jadah laknatillah kafi palihan Fir'un nanu bajingan kafi awak poh bangsa Aceh awak poh Tengku Hasan Muhammad ditiro nansit Sim Zakir manah meana Taban
Taban ci dawa angka cok-cok dami yang kalih teken dami MOU nya. Taban. Hanasa sidram tua. Jadi nyo kalih ni kalon tanggal 15 uronyo di Sinan di Aceh. Apa yang ka terjadi di Kantu Meligo sidram tua. Kan kalon kan di Mekap sabi dodo di. Ya, di Mekap. Karena salah bak dipubut, salah bak dilaksanakan dan pu yang na dipegah di janji hanatong pernah ditepati. Yang na haba rancang isu-isu bi semangat ke bangsa Aceh, bi harapan ke bangsa Aceh. Bi janji, mepluh-pluh janji, meribai janji bi ka. Tapi saboh ke hana ka tepati hai binatang palih. Ante PKI jak kuasa nanglo. Oh watelun pegah sidram tuah urung don nepu bengih kelun. Nak lun. Maka menyo urung don mentong lebih suara ke awaknya. Ke PA, ke PNA, ke PDA, ke Sira. Hana suah. Menancit. Lun pegah lun kapkan cit ke awaknya. Awak ASNLF kan. Awak tam. Hana payah bi suara. Ya hana suah bi suara. Ya, bi suara ino toh yang betul-betul dengan karena Allah yang mentong setia ke perjuangan AM Sikrumlah 76 yang kenyan ikut sidram tuah. Nya ke awak jak pegak-pegak kelompoknya. Yu jak lid athe gede yang. Awak demi pay ya. Awak demi pay ya sidram tuah. Jadi lun harapkan sigotu kepada sidra lun bangsa Aceh yang lun sangat gasih, yang lun sangat sayang. Jadi sigotu lun himbaukan baik le nebi suara sidram tuah. So mentong yang kena calon ro ke gubernur, wakil gubernur, ke anggotanya, ke anggota jih atuh nama anggota hewan berhalanya tetap saban sidram tuah, tetap dipasoi dalam punggung. Ditariknya urung-urung yang kahayu, yang kagelar kena ditarik dalamnya lagi Haji Umar, lagi sonan sonan Rafli, yang tengku yang tim pajuh proposal, yang tim dengong nggih kena, yang ketengku lagi nyan, yang punya nawaknya yang bi suara ya, yang pekong menancit yang terima damai. Nah sebahagian haram jadah PA, yang sebahagian pinaci yang bangsat. Tanyo tanik mati mentong damai pun tanik mati teman. Tanik mati atuh hanu darah syuhada. Atuh hanu yatim piatu, atuh hanu atuh hinong duafa du. Yang katanya kata pegaut ma tu. Kata mucuca tu kerenda. Dah. Binatang palih. Gasih hanali sayang hanapat le didu. Alih pane bijeh jak kuasa nangro indah tuke. Alih pane bijeh kadi mucuca memang kadih kenyataan. Kadih kenyataan memang ku yang kadi kubut le awak cok damai MOU. Awak kelabe Tengku Hasan Muhammad dikiro. Perti haram jadah poh bangsa cit. Perti ara gate kelo. Bukajit menyomenam sidram tuah trimong nasih berai dathat. Napuma habusi. Ya nabusi karena hana yang musuh dengan hana ni musuh dengan masyarakat Aceh. Dengan bangsa Aceh lun hana lun musuh, tapi menyorong drone kena lun tetap. Menyohai lun tun tetap lun kena gasa niba drone kena lun. Nyan kemenang ilung menyohana nu kena aku hana pole ya kun kurung drone. Drone ni kena lun ya bila urung dalim nyan kawajar. Kawajar saja. Urung bila urung dalim ci biopoh di nabi kon kena kon kerapa api. Urung dalim nyan kon urung kamu musyrik, urung kamu nafik. Nya urung dalim nyan. Urung kedua Allah. Urung mekat ayat Allah. Yang na wate mendakwah sunnahnya sunnah haji. Ya, menyepukong hukum pod Allah mesti dotan. Pegah pu terpegah hanan serapa lulun pi. Wate lun pegah. Nyo yang pulih lun pegah stigo tu hai sidram tuah jadi bekli nabi suara. Tu berangkap pu kalau mempertahankan necok Aceh merdeka. Bek ni sia-siakan nyaung bangsa Aceh. Bek ni sia-siakan nyaung suada sidram tuah.
Bukajit menan terima kasih wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.